Setari manita salu nah amang raja inan sore pada uja hami majo jujur dulu ina namion ya ina namion margor jeti banuaria SPD manang opong yones boru ia opung nami nama moparhami ima opung artinus mangalak boru ni rajai boru silo dohon boru sinaga ima nagabe bonani ari nami ia tubuh opung artinosi pitu anak 5 boru ia anak siakangan margoan opung jisman seregar manganak boru dirajai boru siang turi ia anak sipai 2 ima margoan opung saudur seregar manganak boru dirajai boru si hongdi ia anak si nomor toru namargoan opung iman seregar manganak boru dirajai boru opung sungguh don boru rajai buku ia anak si nomor 4 margoan mai opung risma seregar manganak boru dirajai boru raja tuku don boru siang turi ia anak si pai 5 ima opung rungu siregar manganak boru dirajai boru raja gugu ia anak si pai 6 ima opung mula warman seregar manganak boru dirajai boru sinaga ia anak si papito ima opung benediktus seregar manganak boru dirajai boru sinaga ia boru nami nalimai ima boru si nomor sada di bahutahan imai tumarga amang boru nami opung sumbu ia boru si nomor 2 di bahutahan imai tumarga amang boru nami marga si jabat ia boru nomor 3 ima di bahutahan itu amang boru nami tumarga siap turi si boru nomor 4 di bahutahan imai itu anaknya amang boru nami marga si tumorang ia boru nomor 5 ima di bahutahan imai itu anaknya memboru nami marga gunto ia nama memparhami ima opung jismat seregar mangalak boru dirajai boru siang turi ima nagabe bona tulang nami di tikion ia tuhuna tolu bawa tolu boru ia anak si nomor sada ima margoan opung jahot bang seregar mangalak boru dirajai boru siang turi si nomor 2 ima opung moni siregar mangalak boru dirajai boru si hombing si nomor 3 ima margoan opung sarima siregar mangalak boru dirajai boru murba ia boru nana tului boru si nomor sada di pahutahami mai itu anaknya memboru nami marga opung sumbu si boru nomor 2 di pahutahami mai itu anaknya memboru nami marga toga toro si nomor 3 iman di pahutahami mai itu anaknya memboru nami marga toga toro ia nama lebuhon katu atau namion ima opun nami si nomor 2 nomor 2 opung mori siregar mangalak boru dirajai boru si omping ima nagabe tulang nami titikion ia nani opung nami onok mababa nami opak mana boru nami ia bapak nami naonomi anak nomor sada ima nomor 2 opung anna siregar mangalak boru dirajai boru siritorino si nomor 2 ima opung yones siregar mangalak boru dirajai boru banuarea si nomor 3 ima nomor 2 opung siliam siregar mangalak boru dirajai boru gulto si nomor 4 opung kenet siregar mangalak boru dirajai boru si hombi si nomor 5 ima nomor 2 amat cinta siregar mangalak boru dirajai boru si hombi si nomor 6 ima nomor 2 ama anju siregar mangalak boru dirajai boru opung sumbu boru nana opati boru nomor sada di bahutahami mai tumarga opung sumbu si boru nomor 2 di bahutahami mai tumargani si mare-mare si boru nomor 3 di bahutahami mai itu anaknya boru nami marga si manjuta boru si nomor 4 di bahutahami mai itu anaknya boru nami marga si lain ia ina nami yon nata pado-padopon margor mon jeti banuarea SPD anak opung yones boru siregar tubuh mainan namion tanggal 15 Mei tahun 1965 marhasa otoma tu amanami sintua Dr. Andos N. Siregar manang opung yones doli tahun 1927 di masa-masa tuan ma dina tua namion tolu anak 2 boru ia anak siak kanan imana marguar lolo siregar manang amayones
di bahasa Tuhan do dinasida opat anak. Ia nasi nomor 2 margoar paresian Siregar manang ama Andri Siregar mangalak boru nirajai boru purba di bahasa Tuhan do dinasida sada anak. Ia nasi nomor 3 Imaau nomor goar Yogi Siregar mangalak boru nirajai boru aritodan Raja Gugu. Boru na duai Imam boru si nomor sana margoan mai Eli Siregar manang nai juru di pahutahami mai itu anak yang boru nami margamani sian buta sidamani di bahasa Tuhan madina sida sada anak bawa. Boru si nomor 2 margoan mai Pratiwi Siregar di pahutahami mai itu anak yang boru nami marga si Tompul sian Jakarta. Amang Raja Inang Sori pada ia au anak siap kuda do ibotokusi nomor 2 dan meridam do pehami alani dihamuna hula-hula hami dohot salubna amat teraja do Inang Sori pada asal kamu hami di bagasan tentang yang muna anggiat di budian di inanamion ilehot Tuhani hami marana dohot marboru. Jadi pinompat mina tuan namion pengumuman sude tolu anak tolu permain 2 boru 2 helang pahopusian anak 5 pahopusian boru sada jadi pengumuman sude paporan mina tuan namion 10 honong malam. Amang Raja Inang Sori pada ia inanamion mulai marsai di bulan 7 tahun 2025 marusaha dohami membuat inanamion tur rumah sakit anggiat boy ibadah hibas alai dang sakap nami sakap ni Tuhani do nasau marujung ma inanamion di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul sia 10 pagi di rumah sakit Muri Teguh marumur mana tua namion ono puluh sadar tahu. Amat Raja do Inata Sori pada bolong ado utang piutang di inanamion rade dohami pokoranna paling ganton molo adong nahurang lobi marpangaju mahamu sonima jujur ni dulu singkat di inanamion.